USaliwa ney'nkabi zakhe sebeqinisekisile ukuthi kulo nyaka bazobe bekhona futhi kwingoma kazwelonke. Sebeze baqopha nengoma base bephinde bayaqinisekisa futhi ukuthi ingoma kazwelonke izobe ingomhlaka 3 ngoJuni kulo nyaka. Hey umhlaba wonke ababhemu bayakhonza bayakhonza bayaphathisa ababhemu bayasonga bayaphathisa ababhemu hey bathi bayoze bathole ngayo le ngoma basiyekelani kwingoma kazwelonke ngoba sasikhona nakulo nyaka siyakhona. Hey umhlaba wonke ababhemu bayakhonza bayakhonza bayaphathisa ababhemu bayasonga bayaphathisa ababhemu hey bathi bayoze bathole ngayo le ngoma basiyekelani kwingoma kazwelonke ngoba sasikhona nakulo nyaka siyakhona. Kunjalo nje mama June siyakhona.